Induna ke nayikhuluma kulomsebenzi lapho khona ke tisebenzi tahulumende belikathe ke tihlangene kude ke tawukhuthathwa ukuthi tihambele embili kude ke tempilo ikakhuluna ke emadvodza bekuthi ke asoke induna ithi lokhu kubaluleke kakhulu kungako imbube yemhlaba inkosi Siswati isithathu wabona ke kufanele ukuthi kusukunyiswe yena ke Shukuma lotawuhamba aya etinkhundleni kude ke emaswati ke atawushukuma kanti ke lo msebenzi bukathe ke ubanjwe khona ke enkhundleni ke ekwaluseni imbube yemhlaba beyibukela lonke eliswati kungako yathi mayimsukumisa Shukuma yathi akangaye stadium yathi akaya lapha live likhungele khona likhungele etinkundleni kungaleso zatho oMashukuma aya lapha kufanele aye khona uya etinkundleni wekunene abekhomba umgogodla wekubaluleka kwetinkundla kuthi noma ngangiluphi luhlobo lolungasita liswati aliqhamuke lapha sikhungele khona lapha sisive kufanele sente konke lesicabangako kuqhamuka kubobabe bantu abenkosi Tikhulu kuqhamuka etinkundleni umhlonishwa ekwaluseni Mabhanizi Dlamini ubongele kakhulu udona ke tisebenzi lahulumende ukuthi hulumende ke abone kufanele ukuthi leti sebenzi tihlolwe ke empilweni nekuthi ke tikhuthazwe tisebenzi tiyadzinga kunakekelo uthengisa ke lokho ngiko silala namuhla mine kungaba kucela nje ukuthi hulumende kukhona into lenhle bekayirecognizile yekuthi ema civil servants ngalesithathu njalo ayahamba ayoshukuma kungaba kucela minister ukuthi akuqhubeke lokho make nomsandla Dlamini lonyenaka acondisa lona ke hlelo letisebenzi kahulumende ukuthi tibe ngilete liphilile uthi kumcoka ukuthi kukhuthazwe bona ke bobabe ukuthi baye ke etibhedlela kuyahlola yona ke impilo futhi ke basoke nalokusoka ke kunetifo letithathelwa nako letihlala kubo bobabe so ke kukahle lokuthi babe asoke angethi ukhona kuthelela make angethi ukhona kuthelela make tifo angethi ukhona kuthelela make i-cancer ngoba kunale cancer labathi ihlala emlonyeni wesibeletho Entsebenti msakato iMaswete Channel ngingeri Carlos ngisekwaluseni